sorry ass DJ. Mbak Jamu, enggak sumbang jamu buat janda, Mbak. Ya, hati-hati Mbak Jamu, selamat jalan. Ya, di sini kita berguyung sedikit. Tarik, kita goyang lagi, goyang rame-rame. Ya, sumbangannya Pak Supir, keren. Nih, sepisres. Kami minta sebentar, berhenti sebentar, Materona ya. Semporo. Ayo ibu, semporo, ayo penarai bos. Iya, Materona, bantu Rusila. Semporo bos, ayo penarai bos ya, Materona. Sebentar. Tahan dulu, alah lembah ada itu. Ayo penarai bos, marai mata ya, marai janda ya. Ayo penarai bos, marai janda ya. Ya, ayo Bu, Pak. Ayo marai janda ke bos, mana marai janda ke. Nela marai janda ku, oto mo pre. Pangake magkantay rin. Ayo dong. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ire, makanya kacamata aku tuh. Abu, Aji. Lepas ada Aji yo, orang cek mama umi. Tama aku, sian ala tabeke. Pak, sawer dong Pak, sawer. Sumbang dong Pak. Saro kono pe. Iya, terima kasih Lembah Ade. Lembah Ade pengguna jalan raya Sawang Siladaru. Anda sudah memberikan sumbangan sedikit demi sedikit. Kami sudah mengumpulkan. Pak, ayo nih papai sumbang. Opa. Ditahan dulu. Kita naik dulu sebentar, Bapak. Tapa. Mata doang nih, semporo nih. Barasi. Ya, Bapak. Mata doang. Semporo, ayo depanan. Ya, makasih Pak. Makasih. Iya, Lembah Ade. Pengguna jalan kita sebentar sita waktunya. Yang berada di bis Lembah Ade. Ayo Bu, Aji. Ya, di belakang sudah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. 2.000 besiak. Ya, terima kasih banyak. Selamat jalan pengguna bis. Semoga Anda selamat sampai tujuan dan menjadi berkah untuk pemberian kita doa. Pak, kali kacamata BKK kacamata Pai. BCP Pak kacamata. Para si bis raho izin semporo. Tiba udah 5 detik nih. Aina tahu. Mamone apa tadi? Nah di mana kamu? Tete ambo berangkat piti. Tiba batu suruh. Parema suruh. Ada kapi piti le. Su. Ada kapi pak ke kola bang. Asik.